Ka Jaintia National Council JNC Central Executive Committee haka kerwo anau Presiden Rangba jongkau ba sambor mi lengdo ka penpau ya kajing kia jongka halor ka jingyaki jongka MCTODA haka kerwo Presiden ka JNC CEC ulaong ba menhinin kesengi keseng kalayo ban lejngo ya kitekot jongka MCTODA ha mauring keneng bat haka jingya kendu bat ki layo ban ti benia ya kadaw tenrai bala shem ba ka jing ong jong sorkar bala dep ban ai ya kabaikit ki kali truk ya ki mar ki mata na ki cement factories kat kum kador bala bo de sorkar haoi kala ban long ya ki kat to kane henry ka e ka bagaseng kalap ba kam shim long satya ya baro salansar kat kum ka jing ong jong sorkar nak ni kadaw sapteng ka jing ya ki lada jin ba kini ki karkhana simen ki ai pintroy kam ya kata ke dor balabu da ke sorkar ban pintroy kam ya baro ka association ru kampen long hire ya ke jing ya ki Nakaliang kayong ka Jaintia National Council ningesngi dayo iwi amlang waki dekot waki nang ilam yang ka association MC Todama kawi nak association yang ki milik truk wa yang ki driver truk taka jingi amlang kayong kam kaseng waki nin to ne benta wa imen sen ki wakam jole wa ya Porong wo yo khanau ki wo yo titre ya kamat ke jingdawa ke yongki tada yo ele o yeklam ki katu kat ningut ki nong ilam ki yongki nin kesngi ta hawa yeklam i ki chemi bota ki ko ka sarkar dapan pago lang ba kilat pathai khubor wota ki company de is khen i ya kata ka baikit dan ne kata ka by transportation yang kini ki truck kat kam ka government ren ta haus ke miulen bo yo la se em ki katu kat ni ki bo yo ya kani kador hande kat kam ke jingi kelam yang i ka JNC wa ki tai ki nong elam ki dekot yang katai ka asion chemi wata kani ke jing e ya ka government ren ya kini ki truk ki wakit ya ki mar ki mata yang ki semen plan memang go salam sar ya wara ta ne te da wa kini ka asion nang keteng ya kani ke jingi ki ko yang ka hadot ne sngi ta kini ki association na klam chegi wa tala de ka sarkar da ka company da pangkrak kam gi ya kini ka government red solen sare waro ki truk ki wakit ya ki mar ki mata yang ki factory ki lemam de wa ki pemane ka jing ki handre ka open snow si ki ka to wa kini ka jing edor yang ka company mangga memang ga solen sare handre mangga do ki ka tu kan di don hi ta ka wa arni ta I kam kesen hawaya kelam cucu ibu ki cemi wato takadaw ba hi kawa yui wato kani ke jingi ki yang ki ni ki truck le ni ki driver truck da manga na wisnam chaka wisnam tamwa kawa snya phala wato ile wa ka sarkar le ni ki borang ka an nam chim khia ge do ni kisngi taw perchangi kam kesen uti tre ni wo ye kelam seni bhawa ki no elam yang kani ka ashan chemi to wa ka jing kadaw ba yung ka jing mi yung kani ka jing na ka wi ko por cha ka wi ko por to ka jing elat yung ka district council ka waman ka wi na kanong pat kanong seli ya ka jing kamay le ne ka jing wo yada ya ka kamay ka ji yung ki tre muluk habaro kiliang ta kadaw ba hi to ka jing yo alat yung kini ki company wo thet ya ki truck yung ki hi wo pun kit pun ba ya kini ki mar ki yung ki kamu de tipi do ka star cement em ka masos pa la niles pa tam ki trok ka top sem la ijo ka amri la ijo ta ka jing bon yang kini ki trok de kta go ya kini ki triri ki yang i ki prado ki prasnam ki yang i ki wam trok ne ba kini ki company nang kong hi kini ki cement plan mu perchang bagi u elot ya ki trok yang ki teman-teman kami ni ka jing mentoy man go do ki kat tu kat ni don hi te ina kalian ka jansi is nyawi boto kapor de biang go ya ka district council langba kani ka anyang ka trade by non tribal act wato open air go ya kani ka jing thet gari yang kini ki cement plan ni ba lada ka sarkar hi le ne ka district council bom te lakam go ya kani ka jing le yang kini ki company ya kam kini ki jai kam ki wo yu kta ya ka kamai ka ji yang ki tre muluk yang i snyang wato mem jing mut kini ka jing em yang ki hapo kani ka district ko yang i kham tam hapo is Jaintia Hill district
te ikwa ya ka district council wa ya ka sarkar wa to chimkhia ya ka ni wa to bo wa da ki limit ka wa khatsat ar phau le ne le phau